non malom Karbi Anglong long pen YouTube mang bom pen kachithang klong Roblin Diary mate Roblin rong pipi ahin pen amethang YouTube account mate Roblin Diary po account long pen alangli karlitang Sumila Ronghang Pi upon justice ke hang pi. In case you do not know, a small girl, a 12-year-old girl named Sumila Ronghangpi was sexually assaulted and was burned alive by Prokas Borthakur and his family at Roha, Nagaon district on 22nd of April 2021. And post-mortem report showed that she was pregnant. Yes, the small girl, the 12-year-old girl was pregnant. And no media, no politician is paying any interest on this matter. No one is showing any news of this matter just because the girl belonged to a poor tribal family and just because she is not the daughter of any political leader. I am ashamed to say that I belong to such a society where girls are being burned, where girls are being raped, and no one cares about it. Neither the state media nor the political leaders, and no one. And one sentence for the state media: if you are not speaking against the culprits, you are with the culprits. And our PM Narendra Modi, कीजिए आप फोकस गौ माताओं पे, दीजिए सिटीजनशिप गायों को, लेकिन आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या? नहीं बच रही है बेटियां, नहीं पढ़ रही है बेटियां, रेप हो रही है बेटियों की, जिंदा जला दिया जा रहा है बेटियों को. जरा गायों से फोकस हटाइए, बेटी बचाइए. Rape cases are increasing in Assam day by day just because the state government is not taking any strict action against the rapists, just because the rapists are not given any severe punishment. Next, it could be anyone, it could be me, it could be you. No one is safe, everyone is getting raped and no one is even caring about that. And our state minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, yes, mama, busy counting COVID cases. Mama, apuni COVID cases se count kori thakibo ne, rape cases so count koribo. Count kori saok, rape cases besi ho jabo COVID cases okke. And mama, apuni koisile, Karbi Anglongor students burok, second division pale scooty dim buli. Nelage amak scooty, nyai diok. Sumila Ronghangpi nyai diok. We want justice for Sumila Ronghangpi. The whole Karbi Anglong wants justice for Sumila Ronghangpi. Hang the culprits till death, punish the culprits immediately. We will not be silent until justice is being served. Then arong mini primary care center along coronavirus vaccine kedamtang 29 February pen non puan 500 dose vaccine pipontang loop puta birta long bamon long for reports Hills Time Karbi Anglong. Date of birth Karbi Lunkan ke mi ka sanse pon laki aki hai chuknu be pensi sanse pon iklo phanang ke long bai ne seng kang sa nang alu na men laki kachito kurwang tu la penang pan ni kachito nang phane kachetong chen peno alang li chuknu be pensi lun pon ik la pen amit hang si chaparjan pon iklo ke la karong ha hachake kana soni karong tut thru in karong along basodong labang so alun kan arjan jong silang inchi pute juknu be channel along humridam ikno APHLC All Party Hills Leader Conference amai phuje ai kathar lapen voitat langso LA pen kachotoidon MLA candidate Bikram Hanse lapen APHLC claim bang pu bang phia tom pen kardetang Sumila Ronghangpi hem ka humridam Morinto sortani li panang than asopo kithiar tum ta chelong de det loponi panang than la posini litum di CM lapen DC tum long log pitam tangdo non ni litum panang puji mene aja tum kipu pusipu la Sumila Ronghangpi ki thipen ajok nitum APHLC tum political awar sai ka chu endu pusita langkali ningkan clear francis tu pu edlo solang la son che plang ware jipu la si school biserak nangji la pen school ta ha high school anta bidat nangji la pini wolong koma ji along risoi jang atum chelang rap pet pen kardetang Sumila Ronghangpi phan
ahok petagang sai kelong jia phan kachesong PC bang pharo hi ni so se amuluk chetong pen rally badopon ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও ফাঁসি দিও আমার দাবি পূরণ করো ফটো পেলত আমাৰ বন্তি সুমিলা ৰংহাংপিয়ক প্ৰথমে মাৰ্ডাৰ কৰিছিল তাৰ পিছতে কৰিছিল আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল CM ছাৰ তুলিৰাম ৰংহাঙক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সুমিলা ৰংহাংপি মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালক আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল হৈ 20 লাখ টকা তেখেতক দিব লাগিব লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত এজন না এজনক চাকৰি দিব লাগিবই এয়া আমাৰ প্ৰতিবাদ আৰু দেখা গৈছে যে এনেকুৱা বহুত বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত আছে তেওঁলোকক প্ৰায় না এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত যিকোনো দল সংগঠন মিলি আমাৰ যোনকেইটা বেছিভাগ প্ৰায় আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেন এইখিনি কিশোৰীসকলে বহুত প্ৰায় বেছিকৈ নগৰ ৰহা তেজপুৰ এইকেইটাত বহুত আছে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং গোটেই দল সংগঠনক মানে কি কওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে দল সংগঠন নকৈ আমাৰ যোনকেইটা কিশোৰী তাতে বন্দী হৈ আছে গোটেইখিনিক লৈ আহিব লাগে কাৰ্বি আংলঙত আৰু যাতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলক তেখেতসকলক সহায় কৰে আৰু শিক্ষা বিষয়ে যাতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ